iyo ntegereje, iyo niweje, iyo nzirikana urukundo rwawe mwami, ivyo wankoreye bintera kugushima. Nohera mu gitondo bukira sinobimara, ntari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira, ntari mu mwanda uteye isoni Kristo ankuramwo, nari nduje ngo uyu mwumwa Yesu araza ati ngwino cane mwana wanje nguruhure, nari nduje ngo uyu mwumwa Kristo araza ati ngwino cane kibondo canje nguruhure. Turi imbere y'umukama, turi imbere ya rudasumbwa kugira ngo tuzamure amashimwe mu mitima yacu, naho ibishimishije atari ibyo bidukikije, ariko twibuke ko uyu mwuka w'abazima ari ingabire idasanzwe. Mukunzi w'ijambo ry'Imana, kirutse umutima wawe uri ku mpande zine z'isi. Turi ku munsi wa 75 muri iyi minsi 365 Uwiteka yaduhaye kwisezerano ryo kudutabariramo. Mu minsi yo kwisuzuma, mu minsi yo kwisubirako, mu minsi yo kwiyegereza Imana, mu minsi yo kwiga akubaho mu buzima budasanzwe kandi uri ubusanzwe nk'abandi bose, tugeze ku munsi w'12. Kirutse umutima wawe, ntuhangayikishijwe n'ububabare bw'umubiri ufite kubera uburwayi ugendana, ntuhangayikishwe n'ibisebe byamaze guseburira mu marangamutima yawe kubera impanuka zitandukanye wahuye nazo. Waguranye amafaranga byanka kuyishyura, iyo ni impanuka. Waratanze byanka ko nawe uhabwa, iyo ni impanuka. Warasohotse urava mu mashuri byanka yuko ukoresha ikintu na kimwe diplome yawe, iyo ni impanuka. Ufite ingufu zo gukora mugura umushomeri, iyo ni impanuka. Ufite amaguru yo kugenda, ufite na pasiporo ariko byaranse, iyo ni impanuka. Warakunze ntiwakundwa, iyo ni impanuka. Warakunze bipfira mu ifire, iyo ni impanuka. Utakaza wakuba kugira ngo ushobore kuronka icyo ushira ku muntu, iyo ni impanuka. Barakubwiye ko atacu uzovamwo, iyo ni impanuka. Barakuzinze barakuzengereza, iyo ni impanuka. Bakubwiye ngo ingene gisa, iyo ni impanuka. Bakubwiye ngo nta n'amazi uzivomera, iyo ni impanuka. Wagize Imana wubaka urugo byanka kugwerera byanka kurubyaramwo, iyo ni impanuka. Ufise umutwe wamuseguye unywa amaparasitamole n'amaferarga, iyo ni impanuka. Ufite amafyigo yangiritse, iyo ni impanuka. Ufise umugongo wahetamye, iyo ni impanuka. Ufise amarangamutima akomeretse, iyo ni impanuka. Byanka kugera utwo wagezeko, iyo ni impanuka. Ugira agaciro ari uko urose icyunyu, iyo ni impanuka. Tugire Kristo. Zana izo mpanuka zose. Wapfakaranye ubuti, iyo ni impanuka. Wabengewe ku ruhimbi, iyo ni impanuka. Watakaje wakuba kugira ngo uronka ukwezi kuraheruka agahinda kagadodora ku mutima, ukibaza uti noneho ku kwezi baranekeresheje, iyo ni impanuka. Umugisha Imana itanga harimwo ubutaka, harimwo igihugu, uwo ni umugisha w'imfura Imana yabwiye Burayimu, iyo ni impanuka. Zana rero izo mpanuka zose. Wari uzi ngo uri mu muhamagaro wawe mugabo, n'abamusangiye ubutumwa ntimuhuze, iyo ni impanuka. Zana rero. Wari uzi uti ndose mpfe wanje agiye kunduhurira mu mutima, none mu kurenga ibigo ni number 1, iyo ni impanuka idasanzwe. Wari uzi uti ndose uwuzonyuba, uwuzomenya ko ngeze kwambara agashati kagoroye, uwuzomenya ibigezweho ibijanye,
ariko arakubwira ati ntiwimenye n'amazi muri duje avuga ati yisukire n'ubuzi ibiti by'amaboko. Iyo ni impanuka idasanzwe. Ariko nzana izo mpanuka zose nzana. Wavuga uti ubu ndasumye nshyize iruhande yanjye nawe uzoshinyaguritse, none byarasesaga waba inyuma y'urugo barashikirwa. Iyo ni impanuka. Nzana rero iyo mpanuka. Izo mpanuka zose wahuye nazo, zaba izo wakuye mu gasamo kawe igihe wasama, izo wakuranye, abaguteruye mu biganza, ibyo wishizemo kubera abagenzi babi mwagendanye, ibyo wabayemo kubera kutamenya kuko nawe uzobaza icyo atamenye. Imana yaravuze ngwiki ko bari bumenye ibyo batabwiwe, ko mbona bantanze imbere ngo arabasuma arabambuza arabangusha. Yohana 10 mu nkuru nziza ya Yesu Kristo niho byanditse. Zana izo mpanuka zose zikusanyirije ntuziraremo. Turasanzaraye umunsi wa 75, turi mu izamu ry'indwi. Ntiwemere ko izo mpanuka uzitangurana n'indwi ishashi idasanzwe tuzotangura ejo ku munsi wa mbere. Ntiwemere ko izo mpanuka uguma uzikore ku bitugu byawe. Ndamukunda uwo mwami wanje, ndamukunda uwo mukiza wanje. Yarabiretse yarabihanura mu kigabane cya 53 ngo maze ngo ugusyokorwa kwiwe, ngo ukubabara kwiwe, ngo imishisha kw'inkoni yiwe, ngo byose kwari kugira ngo tugire urweze mu mitima yacu, tuba abanyamugisha kandi turambe twongere turoranirwe. None nta mpamvu igora wijogota, nta mpamvu igora wiganyira, nta mpamvu igora wisuzugura, nta mpamvu igora mu mubabaro. Ngwino ducane wa muriro kandi tuwote umwasi rutunde. Pawulo yigeze gucana umuriro nk'injagwatsi irazimudoma ku gikonjo, avuga ngo wa mugabo noneho n'umurozi, ngo wa mugabo noneho n'indushi, ngo n'Imana iramwanga. Ariko Pawulo Imana imwongora akajede nawe ukumve muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Akavuga ati kunkumura iyo nzoka, ngo ayikunkumurira mu muriro. Havuga ati muri jari y'imbaraga zikitsa, nimumbwire ubugwayi kuri uwo musozi ngo basanga umukuru wangu urwaye amacinya. Aramukiza avuga ati ngo ndi n'Imana twari twicaranye. Umva mushingana, umva mupfasi, umva musore we, umva mwigeme mwiza. Aho naniriwe uyu munsi ugiye kuruhukira mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya ureke Kristo yiganzira ubuzima bwawe. Uyu mwanya umubiri wawe urekera igihugu cy'umukamo, kibi igihugu cy'umukamo Uwiteka ashingemo inganji yiwe. Urarusha ndabyumva, ufite imisonga ndabyumva, urasugereje ndabyumva, uri kwiganyira ndabyumva, amakomvokasiyo mu manda ndamena. Ubupfuvyi bwarinjiye biremera, ubupfakazi burinjira biremera, icyangiro kirinjira biremera. Ariko nta wundi muti kiretse kwisuzuma, ukaraba ko umutima wawe wumvira Imana, ukaraba ko ugihagaze neza mu buryo bw'Uwiteka. Nawe agafata ukuboko kwawe k'ukuryo akagenda akenyuruza abami, nawe akagukenyeza. None si Isaya 45. Tubirarane, abarozi bararoze biremera, baravumye biremera, baratongera biremera. Nabyo nanjye nemeye muri uyu mwanya. Kirirutse umutima wawe, akira imbaraga isumba izindi mbaraga. Icara ku gicaniro, tusubire kwidodoma. Bwira Uwiteka uti bigiye guhindura isura. Uririmba uti uyu munsi arawubwira inkuru Uwiteka. Teye amarira mfise ejo nzoririmbira ngaho iwawe. Ureke ubwami bw'Imana buganza aho uherereye. Kristo avuga ngo iki muri Matayo 11:28, ngo mwebwe mwese murushe kandi muremerewe mbaruhurire. Wagiye gusenga biremera, ariko umutwaro wawe wasubira utahana. Nicyo gituma washikanye umujinya mu nzu, ugashika abakozi ukajyagagura, abantu ukajyagagura, ababanyi ukajyagagura, umutima ukigunga kandi wamye gusenga. Eka noneho ubuhoho simbyemere ko biguma bisendereye mu mutima wawe. Ngwino tubyiyambura amaraso ya Kristo n'icyabereyeho. Ngwino tubyiyambura ubushobozi bw'ijambo ry'umukama rikorere muri twebwe. Suzuma umutima wawe, niwirengagize inabi iri muri wewe. Suzuma umutima wawe, niwirengagize akajiginya wafashe abandi. Ubwira umukama uti mukama w'umunsi ntumambarire ugishavuye, uti kandi ntumane ugitwawe n'uburake. Hari ingeso mbi tugendana mu mitima yacu, hari ubugome tugendana, hari ugusuzugura abandi tugendana, hari ukuvuga abandi tugendana, hari ukunyanganya abandi tugendana, hari agahinda tugendana bigatuma duhindanishiriza mu mitima y'abandi tukababuza amahoro. Ibyo bintu Imana nibyihanganira bisuzuguye, niko Zaburi ya 6 ivuga. Bwira umukama uti nkita kuko amagufa yanjye ariko arasusumira, utamagufa yanjye ariko arahinda agashitsi. Bwira umukama uti umutima wanjye uriko uratetemera cyane,
ntiwemere gusengera ku cyaha kuko kibyara icyago, niko mwene Sirake 21 avuga. ntiwemere gusengera ku cyaha kimeze nk'ubumara. mwene Sirake yaravuze ngo kujya utinya inzoka, ngo abari kutinya n'icyaha kuko nacyo kirakomorana. kirutse umutima wa dusenga, kirutse umutima wa dushima Imana. ni wewe mukamara umurirwa nje bukiriro bwanje, notinya nde wundi kurya k'umwana arezwe n'umubyeyi, numva ndi n'urweze turi kumwe nawe. ni wowe mukama nizigiye kuva mu buto bwanjye, nazi mukama kutazonetereza. bwira byose Uwiteka atajya usize inyuma, kandi uhumure we urira, uhumure we urushe. humura, humura, humura biri ku nanga, humura biri sarufye, humura, humura. umutima wawe ntuyage n'umutima w'Imana, ngo umutima w'Imana aratwambariza, aradutakira ngo abadawe, ngo kandi imitima yacu yemezanya n'umutima w'Imana ko turi ubwoko butavogerwa. bwira byose Uwiteka, ngurutse nzokubwira byose atacyo nsize inyuma, wewe ntiwamvaho na rimwe. mubwira uburwayi bwawe, mubwira ubukene bwawe, mubwira ibisuzuguro byawe, mubwira ukwangirika kwawe, mubwira. tujurambirwa kunyumva, amatwi yawe orayiteguye kunyumva. amatwi y'Uwiteka yiteguriye kumva imitwaro yawe. mubwire. ubu ni wa mwanya mwiza, turaje mu mwanya ukurikira, twakira isezerano rishasha kuko turabanya amasezerano. humura. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, soko ry'ibyiza byose, imitima yacu iri guhurumbira muri uyu mwanya. uri neturuye, ndabizi, ndabyemera, mbishingira nawe kandi urumugira neza papa. akira icyubahiro kivuye mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe turi ku mpande zine z'isi. iyi ni rya jwi risamira narivuye muri resitora Komera Kristo ni muzima. hari ibibondo byawe, hari abana bawe bahagishijwe n'ijambo ryawe, bahagaze mu masezerano, ibyishimo bikududubiza mu mitima yawe. dawe twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ni Yehova Shama. uri Imana ituye mu mitima yacu kugira ngo iduture ibyo byose byari bitunuje amarangamutima yacu. dawe twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe nirize ryubaho muri twebwe ubwoko bwawe. Musa yarabyiweje aravuga ngo uri Yehova Nisi, kuko avuga ngo nta kindi cyo kudutsindishiriza usibye wewe. ntabwo inkota ya Yozuwa wari gutsindira mu kibaya cy'i Refidimu, ariko ryari isezerano ryawe rihagaze mu Banyisirayeli. mukama dutera iteka abarundi n'abarundikazi, n'inshuti zacu, kumwe n'isi yose mwana, kumwe n'igihugu cyacu cy'amavukiro. imigambi yacu nihure n'imigambi y'igihugu cy'isezerano. twasezeraniwe guhimbaga, twasezeraniwe amahoro, twasezeraniwe gutsinda dukurwa ku mwuka w'ubutsinzwe, twasezeraniwe kuba aba mbere dukurwa ku mwuka wo kuba abanyuma.
twasezeraniwe kuba imitwe dukugwa kwiga isuzuguro cyo kugaragara nk'ibirinzo. Musabye uwo musa wivuye mu kanwa kiwe arabivuga, yongera byanditse bikabiranditse mu gutegeka kwa kabiri cy'igitabo cy'amategeko ikigabane cya 28. Mukama ndakuninaje kuko ibyo byose ubihagararamo ukadukiza imibabaro dufise. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, uyu musozi uhanamiye umwana wawe ntawo nzi uko witwa, ariko nzi neza ko umusabyi wa Aburahamu kubw'ukwemera yagiye gukora igitunuje umutima we n'ikibabaje umutima w'umugore we Sara kandi yaramukunda, ariko kubw'uku kugamburukira ngo kuri uwo musozi wari uhafise igitambo, kuri uwo musozi wari uhafise igisubizo. Ntabwo wemeye ko Aburahamu akura igisuzuguro ku musozi wa Moriya, uyu musozi w'ubugumba turiko, uyu musozi w'ubukene turiko, uyu musozi w'agashinyaguro turiko, uyu musozi w'uguheregwa turiko, uyu musozi w'amadeni turiko, uyu musozi w'uguheregwa, umusozi w'inzanga n'umusozi w'ugukeniga, umusozi w'ukurenganywa turiko. Dawe niwemere uko tuwabarira ko kandi twawutunganye ku kwemera. Mukama turemera kuri Imana yo kudukura ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Nezereza aba bana bafise imitima iriko irataka muri uyu mwanya. Shira izina ryawe mu kanwa kacu, ubwo nyine ngo Aburahamu yaravuze ngo uri Yehova Yire, uri Imana ifite igisubizo ku kibazo cy'umwana w'umuntu uwo ari we wese. Reka nivugire nkagaye, dusange muri iki kibaya aho twasuzugurikiye, dusange muri iki kibaya aho twangirikiye, dusange muri iki kibaya aho twahemukiwe nabo tutari twiteze ko boduhemukira, dusange muri iki kibaya aho twariwe nabo tutari twiteze ko boturya. Utubazo uti murajaye muravaye tukubwire ko atawutuzi. Agayi ngo yaramanitse amaboko, niwemeye ko isezerano riva muri Agayi ryo Ishimayeli ritakara, naho ryari ryasamwe mu buryo utishimiye, ariko warakomeje uravuga uti muri uwo muhungu nzinezereza, muri uwo muhungu nzakora iby'ubutwari. Mukama tugire neza amasezerano turiko turakubitikana nayo, utugire neza uyashira habona. Twarasenze uradusezeranira, twaragusabye uratwemerera, n'ubu turacatitiriza turacinginga ntiturarambiwe, kandi tuzi ko muri iyo bwishasha tugiye gutangura hari amakuru meza ashingiye ku rukundo, hari amakuru meza ashingiye ku kazi, hari amakuru meza ashingiye ku kurenganurwa, hari amakuru meza ashingiye ku kubabarirwa kuko hariho n'abantu twababaje bikenewe ko batubabarira, hari amakuru meza ashingiye ku gutetururwa, hari amakuru meza ashingiye ku gukizwa indwara, hari amakuru meza ashingiye ku gusama abahungu n'abakobwa, hari amakuru meza ashingiye mu kutuzurira abacu bamaze kuzemperezwa, bashitse mu rumogi barazempera, bashika mu busambanyi barazempera, bashika mu butinganyi barazempera, bashika mu rusaku barazempera, imikoshira bakikiza barabyemera, bibamwe bumva naco bibaye babyambare ko akabanze birakunda, babyambare ko gakosime birakunda, babyambare ko utujezi birakunda. Mwami Imana uwo mugico gisuzuguro nje kucyaha. Kristo yaravuze mu nkuru nziza y'abandi gatatu ari karaganira Nikodemo, umuyaga urahuguta ndi mumenye uzananye n'impunzi n'ibyo byo wonona. Dawe genje guhagarika icitwa icyorezo cyose, warabivuze ngo inabi n'ineza yose ni wowe birema, ngo kandi ngo muri iyo nyenyeri ngo ni wowe washyizemo ibyiza n'ibibi, uravuga ngo no muri iryo zuba ngo ni wowe washyizemo ibaba rikiza n'ibaba ryica. Jerera ibyica nje kubihakana, kuko Kristo ariko aradusengera mu nzi za 17 yabishyize ku mugaragaro, avuga ati dawe isi ntiyabakunze ariko wowe warabakunze, tibazigame nk'uko nanjye nazigamije ijambo ryawe tukaguma turi umwe nabo bagume bari umwe natwe. Ati kandi ndakwinginze simusabye ngo bakure ku isi kuko iri ku mubi, oya ngusabye ngo barindire umubi kuri iyi si. Turinde mu minsi 120 wadusezeraniye, kiretse ko waduha inyongera ntukadukure ko n'umwe dawe nyagora ku ngoma twiyere kuramba no kuranirwa, mbese mu kuzimu nindazoja koko ninaza. Duhe kubaka, duhe kubyara n'uguhego, duhe kunezerwa, duhe gukunda tugakunda, uduhe kwamamara mu izina rya Yezu Kristo, uduhe gutabaruka mu izina rya Yezu Kristo, uduhe kuva ku cyavu mu izina rya Yezu Kristo. Niko muri Samuel wa mbere gahunda cya mbere yanditse mukahero kandi umugore yitwa Ana nyina wa Samuel yaravuze ngo Uwiteka ni wowe wica ukongera ugakiza, ngo ni wowe ushyira ku cyavu ugashira no ku cyatsi, ngo ni wowe utungisha ugakenesha, ngo ni wowe ugumbisha ukongera ugatanga urubyaro. Ohora imbwa z'abagore zibyare Mwami nyagora ko uwo mukristo yumvise iri sengesha akumva afite ukwizera. Ngirira neza papa, hagara muri Izaya 44 wibuke ko wavuze ngo ujya mu musabyi wanje avuze ndariyerekeza, unuriyerekeza bisanzwe. Kristo wakiri nka kuri sevuze n'ibitanga abishira ko n'ikimenyetso, ngo ni jewe narerekeje ibimenyetso n'ibitangaro, ngo
rwumva amahoro, rwumva akanyamuneza. Abadatambuka nibatambuke, abatavuga nibavuge, abatumva nibumve, abahora barara n'ibitero by'abarutse, abingo zabo zari zaratwikiriwe n'abakinzi baza gukinda. Uyu munsi bamaramarira imbere y'amazu yabo. Uyu munsi ntihakagire utwereye inzira ikuvugirwamo ijwi ryanje. Ndasenze nciye bugufi mwami nyagora ku ngoma, n'akaba ari jewe umenyekana mugabo ijambo ry'umusabyi wawe ryumvikane kandi rikore icyo warirungitse gukora. Niko Isaya 55 avuga. Urakoze. Amaraso ya Kristo adutwikire, amaraso ya Kristo aremesha indushyi, amaraso ya Kristo abohora abarusha, amaraso ya Kristo aruhura abarusha, abohora ababoshe, adukiza uburwayi bw'ubwoko bwose. Icyaniro turacyanse, igisuzuguro turacyanse, ibimaramare turabyase, inzigo turayase, igisuzuguro turacyanse, ubukene turabwase, agahinda turakase, urupfu turagwase. Turasaba abasuma baza kudutora bakadutetereza mu bandi. Kubera iki? Turi ubwoko bwawe, wibwirije ibyo tugirira kandi n'imigambi y'ineza. Reka nanjye mpumurize umutima wari kurarira. Uhumure we urira uremerewe, bizorangira. Wizera Imana uyibwire byose, n'ibisigaye irabishoboye. Uhumure we urushe uremerewe, birarangiye. Wizera Imana uyibwira ibyawe, iyakoze ibya mbere nzokora n'ibyo hanyuma. Iyaguhaye umwuka w'abazima iraguha n'umugisha w'ejo hazaza. Mukama Yesu ugumane natwe kubw'ijambo ryawe. Mukama Yesu ugumane natwe kugira ngo tubohore. Uri umwami, uri umukiza udukiza ibyaha n'ibyago, uri umukiza udukiza ubukene n'ubutindi, uri umukiza uratuvunjira hari agahinda ukashira agahimbara, uri umukiza uratuvunjira hari amahane ukashira amahoro, uri umukiza uratuvunjira hari icankiro ukashira igikundiro, uri umukiza uratuvunjira kubw'amaraso yawe meranda, ahari umubabaro ukashira umunezero, ahari ugutakara ukashira ibyiringiro, ahari ubunebwe ukashira umwete, ahari umudugararo ukahashyira ubumwe, akavuyo kakatuvako, icyubahiro cy'umukama kitakatugota. Uri umukiza uzi kutuvunjira Yesu, ubugumu ukabwirukana ububyeyi bukaza. Uri umukiza uzi kutuvunjira ubukene bukagenda, ubutunzi bukaza. Tukuramvuriye kwa amaboko mwami nyagora ku ngoma, ibiganza byacu bibohora inyatsi, bigira umugisha, bigira umugwiza. Intege nke zacu zikureho, amagara make yacu yarande ubuduha ubukomezi, kugira ngo imyaka twasezeraniye kuzobamo duhagaze muri Itanguriro 12:15 ngo tuzohambya abasogokuru atamuho baratagahinda ngo imvi zacu ziri mu rwezi. Urakoze. Ndabyatuye kandi n'ibitubeho. Tuzurira abacu, duhembura imitima, duhembura ibiganza, duhembura ibirenge, duhembura uruhanga, duhembura uruhorihori, amavuta asa n'ay'inzaba asesekere ku mitwe yacu, igikundiro cy'umukama kidugote. Amen. Umutima w'Imana umuhotse, bwenge nyabwo, bushobozi nyabwo, wowe turirira ukatwumva, wowe uduha amakuru meza yo kwizerwa yo mu ijuru. Komeza wubake imitima yacu, sana ubuzima bwacu. Twiringiye ibyo tubwira kandi twizeye, tunafashe n'umwanzuro wo kubishyira mu ngiro kugira ngo urukundo rw'Imana ntirutuvirire. Senze nizera ko ari Imana iri kikorera ubuzima bwacu, kandi nemera ko nzitiriye n'umwasi atajya kuza kunobagura, nzitiriye mu rukundo rw'ubutatubwira n'Imana imwe rudende, kuko ni mwebwe mugaba byose, ni mwe soko ry'ibyiza byose dukeneye, ubu no mu myaka yose tubishikanye ko, kandi twakiriye ijoro ryiza, twakiriye guhembuka, twakiriye amagara meza, twakiriye gukira igisuzuguro, twakiriye icyubahiro cy'umukama kigota ubuzima bwacu. Amen, amen. Turakomeye cyane. Yesu Kristo ni muzima kandi akira neza byose. Tugire Kristo, mugire ijoro ryiza. Musangwa muri ya Yesu Kristo, muyararane, muyaha abanyu, muyaha ababakikije, mu izina rya Rudasumbwa. Amen. Turasubira mu mwanya wo kugira iki? Wo kwakira isezerano rishasha. Mujye kwigora, nimurigishe, kuko n'isezerano ritangura indwi riratsibye rwose, rirakomeye rwose. Vuga ngo riratsibye. Nukurira
Imana ibishimire kandi banezereze kandi basabye imbabazi aho ibirero no munsi byatugoye amazamu atabaye uko muyumva mugabo twebwe mu isi y'umwuka amazamu nta na rimwe ryononekaye nta na rimwe ryavuyeho cyangwa ryakoweho muzoze mubyizera uko nyene mubane natwe mu mazamu yose ni ikirere gishobora gutuma ibiriko biraba muri iryo zamu bitabagera ko mugabo ubundi mu isi y'umwuka hari byinshi biba biriko birakorwa ku buzima bwanyu kuko tuba turi imbere y'umukama ukomere cyane amahoro ya Kristo mutima w'Imana abuzuza urweze abahe gutsinda abakure ko gutsindwa mu izina